Shubor nakaslem jong nongsan hima. Ki nong hikai skol hakala sngi ublei hakajing keren bat unong san hima. Kilapan pau ya kajing sngongo ya ke sorkar bakala sya ban ple biang ya ki skol. Kila ongru baki kena kila long langkenya hakini kis nembalalen nakadaw kajing kangdam. Namar kajing hikai leng bakiren san online bat kajing yo jing batai haklas kaya per. Kilapan pauru bakala long kajing do nong ya ki kena skol hakini ki ars nembaladem. Shushu kila ong baki kena skol kilong kalawai ba pernai kari. Bat ki don kam banyo ya kajing hikai kom mencuwa kenang baken long ki ba syempang. Habaya keren bat ki katu kat nengut ki kena skol. Kilapan pau ya kajing kemen baki la yo biang ya kajing hikai kum baju long hakis nem baladem. Ki ong batang ka online kimla ban syempang. Bersibun ya kajing wan kajong pi yang di skol. Te nga kerteng di Westfield Karsano. Te kat kom kajing sngong jonga ki ka hakan ni ka ars nem bekla bayar layar kila long lang kenya bun ki kena skol. Te kat kom ka online ka bangiya te 10% na 100% yo tang ya ki kena ndre ka bangi kendu himan ka sngi ka bangi kendu markhamat ha ki bench gibin yo bingin batai hapo ki blackboard ka pher bak lo bak katu da om kena ki kena ki duna kena ru 100% ngidang yo ki te don kam hi ya ki kena ki bingin ya kendu markhamat ni don kam hi bingin pli ki skol don kam nomor ba kalau wai ka di maki arsnam ya ki mentai kin syakot di kita ki kena covid mo tiba kila long kila kenya ngim kwa kin ban om bakim nang ai kita ki kena tiba yat hata ka batch jong tau covid ni kwa ba kita ki kena tiba yat hata ka poru kin long ki kena ki ba syampang kum ki wai hikai semua tenat mau balak kuni temi kena rukam sutu dalam sekolah ni yogi explain ki yuta datang ke online class te imla ban sutu wan bitang kinut so yu tang imla ban sutu ngas ngomen balak pelaj ki sorkar mau ban sekolah mi kena rumi kamya sutu ban yoga explain ha sekolah ban wan man singi sekolah mi sutu maki dah kai kini su tang hatang online te ngimla re Mane stan hinja mahikaya ni skol te kajing sia ni semua raksa ka peli na ni skol ma kat kom ka personal feeling jonga sama kalau ko bahan kini senam ko adab sudah untuk online kelas bagi melawan kendo ikhna tim tala dak skol kalau ayat normal yang ko makalong ni semua na baju mentoi ikhna ni kendo bagi kai bagi lawan ari kai ka ba maju long kipor ada berak hak aja untuk markaman hak lasu haskul di lawan suatu kamha di gijing duna di na di gijing lah gijing bom lah joki di kendung markaman dan dari dalam milik senam berada di bawah sudah ke lockdown dengan sui dan tapi na hal gijing sempang joki melas sama di kendung ki mas pendak ki utang benda berkom Pihak apa don kajing semua kapi yang sibuk kan kemaju ulang lebih kedua markamat bersama iyo kan baik kena classroom ini bersetu ini bersetu dan dah ada phone call dan kita phone dan kita phone dan kita lihat macam setu dan bagi melaki melihat phone itu dan dia bagi iyo kan observe pada classroom mana sini dan kajing betrilah kebacaan Skokman mau kam sotu hara bang skol bang ki batai kam yo ha kajing batai dalam online shuyo tanya kau kam batai ni explain dan sotu hara dawan sepat bang tanya kajing batai explain